tatou whanau onga mai lava I tamaitila iti. Ia, se I pa ia le afo le tausanga le sulvalu tausanga. Ia ole account o lo o whapena o na ngava ai tatou whanau iti lalo I for sulvalu tausanga. Ia ole 5 to life account. E mawhai ona tatala I le te unga tupe alo walo. Ia e whaingofia lava le tatala ino le te unga tupe lea. Awa ole nofo whaingale mawava ai le lumana ia nei whanau iti. Ia e mawhai ona se whailato se leni. Awa fo ia teimi e vai mamai fo I tulango lato awa onga. Ia e mawhai ona whaaputo se leni. Whaapuku le fo I le piki bank. Ia mawhai le ona tu atu tono le o le whai tupe wa. Le te wina I tono lato a fo I lato te unga tupe I whai tupe tangata no Samoa. Ia ole o mea fo I a fo I. E mana o mia I le tala ino le accounts le pe ona folasia tu fo I si tato por kalami. Ia e tasi lava le idea la walo fa tata ingo le ia il pepa whanau. Fai ona tala ino le tato 5 to life accounts lea. Ia e lua tala ina I le accounts. Lua tala nga I lunga le opening deposits. Ia e mawafua tu fo I le piki bank. Awale te wina fo I o siliva anai whanau witi. E mawhai fai ona te wei siliva wa e vatutu pe o lunch money. Ia teimi e se whea e tato whanau lato fo I se leni a wale whawhanga ino fo I politulu inga fo I o lato te unga tupe. Ia ole accounts lea e le se fi I le teimi mua le talai awa e fua lava le talanga ino ole se leni mai le accounts lea I kuwata o a onga. Ia a whaapela e tala mua I tono le kuwata mua. Ia e le se tutongi se iwanga na lava ua tala whaalua I tono lava kuwata I tasi. Ia whatu ai ai le ole tutongi e charge I le tala ino tuol se leni. Ia ole accounts fo I lea e le mawhai ona saini I lava le tamai titia wa o le ilalo le sifuru walu tausanga. E mawhai ona saini ai ia lona tina ia po lona tama fo I. Awa le operating ole accounts lea la nalo. Ia e mana o mia lava ia lua IDs le matua. Ia e mawhai ona tau awa tu tonu whaatasi fo I male pepa whanau alo nalo. Awa le tala ino ole accounts lea ole 5 to life account. E mana ia le accounts e whai ngofie ia toi tau ngofie fo e tau le eise tongia wa e vatu lava lau piki bank. So a vatu lava male te stupe o loo I e wha maunga o accounts ia po I tu fo I o loo wha o ngai nei se leni a tato whanau witi nei. Ia tato me I mai fo I le si accounts la o loo anga wa ai ia tato whanau matua o loo I lunga ia onga maua lunga. Ia po a onga ia le university. Lunga le NUS, o le USAP, ia le ngata fo I le maritime, tele lava o nga ia mawhai, o na nga wa ai tato whanau ia I lunga to sfulu walu tausanga. Mawhai ona tala ina lato accounts. Ia ole accounts la lea ta ua ole Kickstarter access accounts. Mawhai ona tala ina e tele benefits ole accounts. Awa ele e se totongi ina taimi ole tala ele se leni mai lunga le counter. E mawhai onga ana waa fo ele accounts lea ile Mastercard. Awa le whaonga ina lea e tato whanau matua ia wa e tele lava o mea I lunga online. E mawhai ona feso tai fo ilato whaonga ina lea ole Mastercard. Ele ai se minimum deposits. E pule la wale tai mai titi pe 5 tala nga I lunga. E tala ila na account. Awa e mana o mia ia le lua IDs ia le ngata fo ilia o le invoice al tamai titi o loa o nga ia o nga maua lunga nei. Ia awa fo le tala ino le lato account I le whaitupe o tangatanu o Samoa. Ia, once e umaina na open accounts lea tato whanau matua ia. Ia o nanga wa aloa lea I so se awa unanga lava whaitupe. Awa unanga masani lava whaona pone. E rea ila vea ile tato easy bank. E linka ilo numera nga ilo accounts lea. E mawhai ona se ake ina mai ai lau pāleni. Ia le ngata fo I leo le internet banking e pei fo I ona tā ua I tato a fo I porkalame I taimi o mawai. Ia e mawhai ona e access mai lava o e mai lo maota po whea lava se mea whapeo le sei o le a onga. Ia e mawhai ona e aluilunga I lau telefoni. Open a website sa National Bank of Samoa. Ia log in I loi tonu I lau internet banking. Mawhai ona si aki na mai ai lau pāleni. Ia pe fia whai sau transfer mai lau accounts le. I se si foi accounts a se si tau a inga. Ia po o se si foi e te lua masani. Ia e mawhai ona whaonga I le tato au nanga leo le internet banking. Ia watai lava fono.
Malo sa no ia bana ia vai ngai o tatu accounts ia po tulangai vai ngai mo le tunga tupe ia pe le tung fai ia ma tio da fa ma la mai le ngatai vai ngai la lo sul valu tu sanga ia o tatu sul valu tu sanga lunga ia se atu se James later au James ia te tonu ia lo petola au ia vai ngai le tau no nga tupe ia ele tau mate o to tele ila to fa tali mai nei vai ngai tatu proclam ia po a fo ini no nga tupe fai ona o fo ina tatu fal tupe o te loa ia pe ona so atu ile i o to fine o Faustina le sau i vai so mo ia o tato no nga tupe masani la vol o iai ia o tato unsecure personal loan le e o le tolu sulu afe ia le ngata i lea o e tato loan mo afi mo li po generators ia o tato ai ta lafu mo le au ngalwenga au vaenga i o ngalwenga fa vai time ia o nisina o tato ngā tupe o mwhai o no mantua nei time ia e pe wha pita o ngā whaala o whamatalanga pola o whaasua nei vaenga le aso po nei vaenga tai au i ngā tupe la ia o a wad fausi o maota malawa o housing loan ia po o tato personal loan o lo mwhai o na whai tato whaltupe ia o pe o ia inga ma tulanga masani a wai le lava se faltupe le ingi ia inga me tango nga tupe ia me masani lava tu ina tu ton ia a wale fainga ole assessment paula vale se senga o tato unsecure personal loan o tulanga lava na pepa masani lava pay your confirmation letter tolu pe silipi o sulua masinga lo bank statement mai lo bank ia wa pay your terminal o taria lava tato faltupe tu salava po fela te la te bank terminate yo lo talia lava no nga tupe le nga tato unsecure ai fa pe ia tato housing loan pe fa pe ai fa malia ina ia tulanga uma pe ona ia inga mala fu e fika i lunga ia la approval tato fal tupe ia tulanga masani lava na paula ve senga le nga tato personal loan po le housing loan e ile asset e taun fa ma wai sidia tulo i lunga mal tolu sulu afera italafu ua mana o mia lo le aseta e whaamau le italafu e pei o le aseta lava e tele na whaonga tangata temine i o tātou whanua freehold land ia ma o le vaenga la ngā security mo le sila fia tātou housing loan po personal loan e lua ia mea assessai ia pe whai ele sa ili linga pe ngā whatia o na whaisa i tālafu ia pele i foi wa e dei se fal tupe mfai ona tu ina tu se tupe tele se tangata i lo ele mfaina to tungtong pe ale familia ina ya la fua ma ta ya la wo fua ya ia ngal fal tupe ia edwala vaenga pe ona fua ya ile ses pe o le vaenga mo o le vaenga le servicing ia politongi na o le aita lafu ia pe na ia vaenga pe on to malau ina tu semi sola e ngata i leo le si tu o tatu vaenga le security o le vaenga le wale secure ina le aita lafu ia o le tulanga lana e nida i lava le evaluation it's tonu o le tolu tausanga le matua le evaluation ia ona taluai ia morsila fio tatu atu ulanga tele ia tangata vala watu ia ma sis foi tulanga le o le tato valuation a faftai o mola vano em faiona to fa pula infa manino ile tulanga molte minele o to ia lava ia the panel bank lava ia em faiona faia ia valuation ia tadia tato fal tupe me tau ngonga tupe ia pe o le so atuna le vivainga taiao alo fa tira e nisi vaenga Ja, partai lava for mai. So e famana tot for itato internet banking le ia monno fosila fia for ia pa nga umala fa fa tsupe ia le internet banking it sau lava ona nga va ai ta so ia ta to tasi ia po personal accounts ia linga ta for ile accounts business ia ole accounts business la ia tele open fit ia wa it's a tele for ia limits for inga ia wale transferring o to pay my accounts ale business ia nga isi accounts ala fa nga wenga ia linga ta
fo ilia o lato wa ia paanga ia taimine ia o tele lava ia pisinisi fo e o faapena ona restala fo ile si fo ia o nanga le al faitupe ita o le bulk file upload ia o le o nanga na ilunga le internet banking lava ia e mafai lava ona faatino ina ia transfers te tele fo ingai a faape to o tele lava nisi e tono al fenga wenga e fia tutongi o le fenga na so pay ia e mafai ona fa ngai le o nanga le awale le crediting o pay ele fai ata itasi fo ina ia a itasi lava le faila e faatino e alu uma ia la to nei pe to alimas fulu ia itasi lava le faila fa alu uma ia ona mawala ia le taimi lava le approve ai itsonor company ia pay ala ofenga wenga ia e mafai ona fa nga fa le tato internet banking a wallet songi no pilio swavai ai mafai ona fa nga ina itsongi pilio swavai pe fa ape itsau le fialu itsule lainga I le vaenga le tato songi pili ia mafai lava ona e access ilo internet banking a wale transferring o tupe mai lo account nga itutono account la vaenga ia songi pili ia e mafai fo e pe ona sauno atu fo ia tongani fo ia James ia e mafai ona e restala fo inono nga tupeni ia wa e mafai ona e loa mai lunga lau internet banking pa uma ona tala itsua pe approve atu fo ilo loan ia mafai ona e vava ai lunga lau internet banking pale ni lo iai ia le nga sa fo ilia o pay menu la alu ese mai sono lau account e mafai fo ona view ai ia so se account lava a fa pe o le tama o le ile account salo nalo ia po sesi fo o tang po sesi fo account so la sai ni ile tamalia ia e mafai ona alu umai lalo le internet banking itasi le access itasi e mafai ona view mai ele pa leni awa mo no fosila fia fo o paanga fo fai tsupe a e vala awa tu tsone se kilo pa leni ia ele mafai ona matou tu ina mai ni fa mau maunga I lungo telefoni ia le ngata fo ile o lungo emaili e tsau lava e fa malosia lava ia le restala I tato awa unanga lia awa e fa fai ngofie ile sakina o lau pa leni e tsau le vala awa tu tonu awa e alu ai lau le vilvili atu tonu ele mafai ona matou tu ina mai ia fa mau maunga nei lunga o telefoni ia po se ala lava po lunga o penga tafa ilangi lunga o Facebook page al bank ele mafai ona matou tu ina mai e mafai ona restala lo accounts le internet banking ia ona e alu lava la ia o ia so se taimi it's access ai lo account wa le viewing o lo pale ni le ia afa apea fo ia le ia ICCO accounts ICC bank I lava itsono Samoa ia e mafai ona fa ngai lo internet banking e transfer ile se le ni itotono lo accounts le ANC ia po all PSP bol SCP foi se taule ala tu totono e saini se pepa foi le wale la foi no lo se le ni so itsono o bank le Easy Bank ia mafai lava ona e tango lava lau oia ia internet banking o lo uma ona e rest salai ia na fatu am faile ona fai ai oia lo transfer I so se bank